Pozdrav ljudi, danas sa vama ponovo gospodin Popara. Bebo! Danas pričamo o Meduzi i vašoj zabludi kako je Meduza late game heroj za game od 50 minuta, treba je 6 itema, netačno. Danas pratimo Red Johna i to kako on za manje od 25 minuta dobija game protiv veoma dobrog high ground defense tima. Dakle, imamo Pudža, Tekisa, Tinkera kao 3 od top 10 najboljih high ground defense heroja. Krećemo naravno sa laning stage-om. Prvo i osnovno starting items, odnosno početni itemi. Dakle, ovako, imamo 2 manga, Fairy Fire, 2 brancha, 2 Slippers of Agility-a. 2 Slippers of Agility-a naravno postaju 2 right banda, 2 Ironwood brancha, ili se koriste uglavnom da se pojede ustango, ili se pravi Magic Wand. Magic Wand, core item na Meduzi, molim vas, ako igrate Meduzu bez Magic Wanda, onda jebi ga. Zašto? Zato što Magic Wand svim ostalim herojima daje healthe, daje manu. Meduzi daje healthe, daje manu, a kod Meduze mana znači healthy. Znači daje healthy manu. Tako da je odličan item, zapravo core item za Meduzu. Ništa, polako krećemo. Prvo što je zanimljivo jeste da Meduza ima ward. Dakle, šta velika većina od nas, zapravo ja dosta puta sam radio. Dođem, spustim ward na high, s leve ili desne strane, nebitno, uglavnom sa leve strane da bih vidio top runu, kada krene da izlazi naravno od ovog peča na 4 minuta. Zapravo u prvih 4 minuta. Šta radi Meduza? Odmah smo tu videli veoma bitnu stavku, a to je komunikacija. Meduza pinguje. Šta pinguje? Pinguje high. Zašto? Da će tu staviti ward. Priča open mic ili push to talk, kaže timu, zdravo tim, ja ću tu da stavim ward, odmah da znate. Stavlja ward, vraća se nazad. Hajmo malo da pričamo, zašto je ovaj ward bitan? Ok, vidimo runu pod broj 1. Pod broj 2 vidimo rotacije sa bot lane-a. Realno, treba nam vision za rotacije sa bot lane-a, jer na bot lane-u nije Underlord. Na bot lane-u je Pudge. Druga stvar, ljudi, cilj Meduze jeste farm. Prvih 15 do 20 minuta farm. Ovim wardom, ok, vidjet ćemo šta radi ovaj ward. Ok, malo da ubrzamo. Dok stignu kripovi. I evo nas. Ulazimo u laning stage. Prvi skill, naravno, Snake. Zašto Snake? Šta je najbitnije u mid laning fazi? Range creep. Zapamtite, ovo ovdje čudo je najbitnije. Dakle, nije bitno uzeti last hit. Dakle, nije bitno uzeti gold. Mislim, ok, bitno je uzeti gold. Bitno je ne dozvoliti protivniku da vam denieduje range creepa. Što se ovdje, nažalost, pored Johna desilo. Perfektna situacija za Tinkera. Tinker ima range creepa ispred sebe. Meduza je pod pritiskom od strane creepova. Mora da back offuje. Easy deny za Tinkera. Idemo dalje, nema veze. Tinker dobio bitku, ne i ceo rat. Sve to ide normalno. Prva upotreba Snake-a se koristi. Na prvom levelu Snake skače, jumps 3 puta. Dakle ovako, kada imamo 3 mili creepa, od kojih je srednji very low i samo što nije da kažem pao, bacamo Snake na sporednog creepa. Da on bounce-uje, poveća se damage, uzemo last hit. Kada je spike Meduzi, odnosno kada Meduza postaje dominantna u lane-u, naravno, skill point sledeći u split shot. Možemo da se svađamo zašto ne mana shield. Ako hoćete da vam bude jasno, šta će ti mana shield u šumi? A zašto u šumi? Ok, vidjet ćemo, sve u redu. Dakle ovako, znači, ako igrate protiv
Pa nema veze, Tinker, Storm, bilo koji mid heroj, ne zanima vas protivnički heroj. Dakle, ne zanima me da ga jurim za kill, ne zanima me haras, ništa. Mene samo zanima sljedeće. Last hit. Vidjet ćemo ovdje, ja uglavnom sam sebi postavim cilj da do 5. minuta imam 25 last hitova, do 10. minimum 50. Sa Meduzom je to malo lakše. Zamislite da igrate mid Mankija, koji nema baš neki farm mehanizam. Lako je sa Kunkom, lako je sa Templarkom, ali recimo šta ćemo... Pudge, ne daj Bože, igrate Pudge mid. Ok, idemo dalje. Dakle, evo ga jedan veoma bitan Snake. Imamo 3 kripa, puštamo Snake na prvo kripa, Snake bounce-uje, mi dobijamo range kripa. Dobijamo experience, veoma bitan. Vidimo da Red John ima uvid koji je kamp ovdje. Šta radi na svakom wave-u? Kao što možete da primetite, gura wave. Dakle, on gura wave da bi kripovi otišli Tinkeru u kulu, da on može da back-offuje i počisti kamp u šumi. I to ćemo uskoro da vidimo. Pušta Snake, wave odlazi, Meduza ide, farma. Zašto? Naravno, koristimo Snake off cooldown. Kad god imamo Snake, koristimo Snake. I to je čista, da kažem, filozofija. Puštamo Snake, Snake kači Tinkera, super, nije baš nešto potrebno, nema veze. I vidimo isti obrazac svaki put. Ne želi da potroši mnogo vremena na ovom kampu. Zašto? Zato što ima uvid da može da počisti lane i da se vrati pre nego što dođe 4 minuta. Čisti lane, gura wave, wave ulazi u Tinkera, mi čistimo kamp, za 15 sekundi se spawnuju novi kripovi, taman kad mi počistimo wave, puštamo Snake, on skače u range kripa. Dakle, obrazac. To ti je, ovdje vidimo prvu grešku. Amerikanci često kažu overextended. Šta ćeš tu? Šta? Evo, možeš da ubiješ Tinkera, ne razumem. Nemaš odakle da ti bounce-uje Snake, on ima laser. Jako teško. Međutim, na svu sreću, Tinker, naravno, maksuje treći skill za farm. Možemo tu da vodimo diskusiju koga outfarmuje, Meduza Tinkera ili Tinker Meduzu. Zavisi. Ovdje je jedan dobar play, hands up, super, glyph, ali Meduza je Meduza. Šta se desi posle 10 sekundi? Ide novi Snake. Čistimo wave, dolazimo u kamp, puštamo Snake u kamp, farmamo. Za to vreme Tinker nama čini uslugu, gura wave u nas, sva 4 kripa naša. Za to vreme se spawnuje novi krip, idemo ponovo i kao što vidite, farm. Veoma prosto. Wave, šuma, pravimo investiciju za posle, stakujemo, evo ga stak, guramo wave, čistimo jedan dobar potez, isteko je ward je besplatan, uzme sam sebi ward, stavi ward na high, idemo dalje. Nema potrebe da juri Tinkera, Tinker pravi sebi stakove, sve u redu, nikakav problem, farmaj do mile volje. Itemi, 2 right benda, molim vas, kupite Gloves of Haste. Gloves of Haste je broken item trenutno. 400 golda za 20 attack speed. Nemojte, ko Boga vas molim da mi kupujete boots. Šta će vam boots? Krećete se na periferiju na rastojanju od 1000 range. Šta će vam boots? Gloves of Haste, maksimizujte svoj farm, idemo dalje. Naravno, Power Threads, nemojte, molim vas, Face Boots, dobijam šizofreno cepanje od Face Bootsa na Meduzi. Idemo dalje. Gurnuli smo wave,
čistimo stack, naravno naš Furion baš u tom trenutku kao slučajno pušta ulti, nema veze, uzimamo jungle item, šaljemo jedan jungle item nazad i tako dalje i tako dalje. Farm, 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 farm. Isti obrazac, čistimo i drugi kamp, sponuju se kripovi, guramo wave, idemo kamp i gledajte kako samo rastu last hitovi. Dakle, rekao sam da mi je cilj 50 za 10 minuta. 50. Kao što možete da vidite, Juggernaut carry ima 50, što je ok. Furion 43, drugi carry, odnosno pozicija broja nema 40 kripova za 10 minuta. Ok, ima težak lane, sve to stoji. Tinker 90 kripova, Tinker je Tinker, nema rasprave. Soul Ring, ulti, treća, to je sve što mu treba. Ali nas to ne zanima. Čistimo, komuniciramo sa timom, jako bitno. Ej, Furion, Batrider, nemojte da dolazite mid, ja ću sam. Tinker ne stane na 20 sekundi. Dakle, ovako. Sad ćemo da vratimo, evo ga. Dakle, gore se dešava, kako bi ja to rekao, opšta šorka. Šta Meduza radi u tom trenutku? Komunicira, ej Furion, hvala što 10 minuta nisi dolazio, sad nema nikog, dođi, guram u kulu. Furion pali TP, spušta trentove, kula se topi. Oni pale glif, bezuspešno naravno, kula se topi, mi smo ostvarili naš prvi cilj, a to je mid tier 1 tower. Idemo dalje. Gdje ću sada? Pogledajte ovo, Jaša, 11. minut. Jaša i recept za mantu. Uskoro će manta. Šta Meduza radi dalje? Ide, dajvoje T2. Ne, back to farming. Idemo, pravimo stack. Pingujemo našem timu. Komunikacija, ponovo, da ne blokira kamp. Komunikacija. Juggernaut, Mask of Madness ide Silver Edge. Ne znam zašto. Hvala mom timu za stack. Čistimo šumu. Čekamo mantu. Meduzin Spike. U ovom peču trenutno je manta. Dakle, kad uzmete mantu, kreće ono najbitnije. Malo ćemo da ubrzamo. Pratimo Meduzu. Meduza čisti wave, čisti kampove, ide wave, protivnički kamp. Kulu. Ovo je jako bitno. Ovo je jako bitno što želim da vam kažem. Šta će Meduza ovdje? Kad ne vidi ništa ovdje i ne vidi ništa ovdje. Ali identifikuje, ima informaciju da su 4 heroja dole. 4, od kojih jedan nije Right King, koji Meduza zna da je Right King ne može ništa trenutno i zna da on želi da farma tamo. Meduza to prepoznaje, ima informaciju o tome i stavlja pritisak na T2 kulu. Dve opcije. Prva, pomoći svom timu tako što će se protivnici teleportovati evo kao ovdje Tinker i zbog toga naš Furion pravi dominating spree. Ako se niko ne pojavi, naravno uzimamo kulu. Uzimamo iluzije, najbolja runa za Meduzu, naravno, posle double damage-a. Koristimo iluzije, guramo kulu, rušimo T2. Ništa, nikakva filozofija, rušimo T2. Srušili smo T2, šta ćemo dalje? Komunikacija sa timom, malo farma i odmah se selimo na bot lane. Tinker nas ne plaši, Tekis nas ne plaši, čistimo šumu kad god možemo, Amplify farm, čistimo wave, guramo kulu. Oni ne smeju da dođu ovdje trenutno. Pa i da dođu, ima se provedu ko vlasi na ringišpil, realno. Sve u svemu, idemo tower po tower, guramo dalje, Dazzle pada. Dakle, mi smo dočekali Spike, a to je manta. I sada kada imamo mantu, Pudge je mrtav, Tinker overextenduje. Evo, samo da vidite kako se dobija game u jednom potezu. Dakle ovako,
Guramo kulu, Tinker misli da je Rambo, skače napred, skače nazad, Juggernaut mu spušta Omni Slash, Dazzle mrtav, Tinker nema buyback, Wright King nema radijansu, good game, well played. Imamo Furiona, imamo Meduzu sa mantom, Juggernauta sa maskom Madness, komuniciramo sa timom, hej tim, rušimo barake, hej tim, rušimo mid. Zašto? Zašto možemo mid? Zato što smo srušili T2. Samo vas molim, pogledajte last hitove. 215 last hitova za 18 minuta. Sljedeći ima 100 manje. 100. Tinker tu nešto pokušava, mi smo srušili 2 lejna u 19. minutu i to je u suštini good game, well played. Onda ostaje nam samo da završimo posao, a to radimo tako što skidamo Aegis, uzimamo Skadi, penjemo se high, good game, well played. Znači, ljudi, shvatite ovo, najbitnija stvar, farm obrazci, wave, šuma. Tražite spike svom heroju, kada vaš heroj postaje jači u odnosu na druge. Survival mehanizam, damage, šta god. Za anti-mage je to Manta Basher. Za Tinkera je možda, ne znam, Blink Lens, Blink Axe. Spike za Spectre je ako rašujete Radiance. Znači ako vam fali 200 golda za Radiance, nećete ući u fight, čekate Spike, čekate Radiance i to je to. Good game, well played. Ok ljudi, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Ako jeste, naravno, like, share, subscribe, znači puno. Naravno, osim ako vaš Juggernaut ne ide Veil of Discord, onda